test le trinye ani Xiaomi ki RedMi Note 3 la ani kamje ni de chi ani tungi ani rans ani kila ani nyewe ani rewaye ani shogam de do stu ani tila sadana sum ligdu ani silver golden ani dark gray la ligdu ani RedMi Note 3 ki ani specs siwa ina de do resha ani dual sim dual standby resha dual sim dual standby sina ani Tuzechigla ani simyiga ani lega chigure on the resha dual sim dual standby lana ani di signal nagam temda maus chugudu ani 4G 3G 2G sadan singudu CPU di Qualcomm Snapdragon 650 hexa-core 1.8 GHz resha ani display di 13.9 cm lana 5.5 inch ani 1920 1080 ki full HD IPS display resha camera di 16 megapixel resha ane camera di ane 5 megapixel resha ane dinala an medi battery di 4000 mAh battery 2 mAh ni ri aushus tu ane dinye da shambal hoya dana di battery di abu tangatu si tu OS di ane MIUI 7 resha ane Android version 5.1.1 5.1.1 la ane kange khari rasna phu di shargi marre proper ani on di chetu ani unjan da MIUI 7 ko ki re MIUI 7 le baina ani hunjugi Android Marshmallow Android version 60 ani update chiro ko re on di update chi baina ani unjo phu de so ani thambun war share ti hijimi ji phu lu te de chigo mare ani RedMi Note 3 di ani nagani lig tu ani nagani kharisna 2GB yo da 3GB chi wa che 2GB de la khar 16GB shongze tu 3GB RAM de la ani GB sumju Sony tu and shongze di on di khewa tu an shamba tina CPU di chaza chibu chija resha an shogam di ka chewa ina de do stu seal resha packing di abu do kunza packing di chuchu che mobile de do shrisha ani thamu de kunza chana khari khari yo me de tagi dina nani thambu de la manual resha ani de chala di ani khantis kuju tangu yo me che ani digal warranty paper da de resha and the sim injection 2 sim 1 to chetu masha resha and power adapter di resha and power adapter sabda ni ju tu ani dina la fast charging and capture ani 2 ki power to output ani fast charging lana ani chu ni de chaga na phone ti chaza ani battery khang ki race lani ani ko gi shesha ani USB ki ani data cable ki resha ani USB 2 to ani micro USB resha and screen la siwa and 5.5 inch ki screen resha and the camera dula and 5 megapixel camera che and sensor tu and the sola siwa and so the power button che and capture chunta resha and the wall la siwa in micro USB da mic tu and choshambal siwa and sim card lusa sim tray ani gangla siwa in headphone user da ani IR sensor ti tu ti cover la chosna and the TV remote AC remote
Ani set-top box ki remote in the TV 10 minutes again the remote in the around the mangche and the digital war and infrared frequency and digital war. What the any consitina any mixage and the tinatesha remote ki laga chaza and mobile ki chire and the internet that in the koyo mare and the orang ki ani laga yang ta ju sigdu and the ni ani check in dai yagutu di mobile ki gabla ani camera 16 megapixel camera resha ani dual LED light resha fingerprint scanner do and now look here and watch pre-installed for a thumbnail of link to application watch luluwa. I'm going to setting the silver Nintendo store. And now look here about the phone silver in a phone and the Android version 5.1.1 ratio MIUI 7 ratio. And SIM card lue the call and it is just can Samsung just not as how to test SIM card ni lue yore ani monse anda the memory the SIM ju Sony ro adina chongse the Sony le ani Sony ne ande onse memory card logo yona ani onse SIM card slot the SIM card lu sa ni wa chora hondina ani memory card lu na desha ani SIM card chik mas peju mare ani chik memory card lu ro oni tusu chik la ani chik mas peju time mindu anda yamna SIM ni wa peju tamo tu yamna memory card peju tamo tu onden do shresha ani phone di call dom chikya baina ani phone di call ani tu totos do she baina khardus na phone di call kongi pa la be hangsai dina la kheje mongo shu du dina la ani body digi ani pet chaza mobile kora ani chara resha cover du chaza ani digi ani CPU ta du di pe auto ani fingerprint scanner sensor to fingerprint sensor di yawo kyobo shu du ani tools chibra la second page na second the chick ni na hora second is na tukla namsa khachi dura yawshira do ani battery de tina ani 4050 mAh lani ani de une battery yurumbo yawo tang do ni ma chik tan helio tang dura ti phone do shresha the phone de tonda choma na lo phone de une yawo shtu bet ka kheje mango shu yo che ani ram b 3GB ram da 32GB ki ani shonze yo ta pe yawo to di inji me di situ na yawo to and today this I'm here and Shimaya and ya Savat in the Karawa in the Tigana and count to do Chitani to shake at any Kotope and Tapshiki and Yaki and YouTube channel and subscribe and like now